Hello bantu banje nongeye kubasuhuza aho muri kwisi hose hatandukanye mukurikirana Bandebe Empire ibisanzwe ngiye uvugira kuri izi ndangururamajwi za Bandebe Empire nitwa Skosi wakabi. Murabibona kabisa Skosi umwana mwiza, Skosi bakunda umunsi ku wundi wabayisezeranyije yuko ibidakwiye byose nabibona zabivuga. Umunsi nje kubabwira ibidakwiye mba mbona bucececece, urumva ngenda mbibona, urumva each by inch. Ariko uyu munsi ayambabwire bira bintu ntago ari ubusirimu mane banange. Ndeka mbere kubona uko natari ubusirimu, ni kuvuga ngo nje kuvuga cyane kuri bashiki bacu, ariko nimukantera amabuye mukagenda no kubanga. Nje kubwira bashiki bacu barengeje imyaka 25. You must be careful. Warakuze, waciye akenge, niba warageze muri icyo kigero cy'ubukure cy'iyo myaka mane, nta muntu ukwiye kugutesha igihe mane. Nta muntu numwe ukwiye kugutesha igihe ngo muri ibi ngi ngo mu rukundo mane. Asanga kana kagutesheje umutwe mu rukundo mane, nta n'ikintu na gito mu rwego rwo kugira ngo mwubake urwego rw'imibanire cyane mu kubaka urugo, nta access agufiteho n'imwe mane, ari uko kipa gusa. You must be careful mane. Ufite igihe cyo guta, nta gihe cyo guta ufite, no time to lose. That's why warakuze mane. Be serious one. Ukitaba serious, baserieze warakuze. Nudakura igihe kizakubwira ako kana kazaguta, usigarurira mu myotsi, urumva usigara upfunagurika. Sigarurira kana karigendeye. Wowe ugira ruferena irera abana, ugira ruferena ku buryo utagomba kumakinga decision y'ugomba kubana nawe mu rwego rw'igihe gikwiye cyurimo. Hano uraho uri mutwana nyine tu mube focus ku kintu mushaka mubona gikwiye. Wita igihe gukana kazaza kagutere kicireho, urumva ntago muri perfect. Shaka umuntu ubona muri perfect, witeguye kuba yagushyira amagu pana abana bo kuza bagutesha igihe. Nabo ntago twatuze ko batagira urukundo barurugira, ariko nyine nta bisubizo abafite to ntabyo. No occupation nyine tu umwana ukamuri ukamukansaringa, ukamuri freshing ubwonko, and then umwana akicira ugakomeza, urumva gutesheje igihe. Atumye babandi bagushakaga batakubona, kandi igihe kirimo kukugendana n'ubwo wenda nta usiganwa n'igihe, ariko ni mu buru ubwenge Imana izabareka. Mukundane n'abasore bari seriye, mubona nyine aribo banyawo kuba igihe cyo kubaka ngo nabo cyarageze. Mureke gutigiye. Ndabakunda, mujye kuri Bandebe Empire mu following video zanjye kuri TikTok, mujye no kuri Bandebe Empire kuri YouTube channel yanyu, mukore subscribe. Ndabakunda. Alright.